Rai ki te rai, ihu ki te ihu. Ko te wero hau kei mua i te toa e ke pahikara maunga a Tuhoto-Ariki Pene, ko te whiwhi Puhoro. Ko roa te wai pirangi ai ki te whiwhi tētai o ene. Puhoro meki, o ke anō ki tōku whanaunga i hakaraia, i aia tētahi mea rawe rawa. Nō reira, i tēnei wai whakaroa ai, pirangi ai tōku hoki. Kua roa Tuhoto-Ariki e kōingo ana ki te whakatutuki i tōna Puhoro ki te whakatairanga i tōna o Māori i aia e reihi ana ki ngā whakataetai o te ao. I āhua 2 tau ki muri, 1 tau ki muri, i te tino pirangi ai ki te tiki, engari mohi ai ka mamai. Ko tēnei mea te Puhoro he tino tohu mō tātou te iwi Māori, me ki e tohu o te toa, me ki e tohu o ona iwi, o ona hapu, o tōna whakapapa. Ko tā whangarika o te arawa, te tohunga tāmoko ka Puhoro tia a Tuhoto-Ariki ki tō rāua pāwhaka wairua nei. He whanaunga no te pānei, noro to mai o te whakareorewa, he hononga tāua ki tō tātou nei a tūpuna ki a tūhaurangi, ki a hinemihi anō hoki. I te waka tā mai te Crankworx ki tēnei taone, ka hikaka te ngākau ki te reihi e ira mea katoa. Ka tuarua a Tuhoto-Ariki i te whakataetai whakaheke maunga i Crankworx Rotorua i ngā rangi whakatā kohori. I timatau i te wai teina rawai no reira, mai reira i ratau ki te pahikara i tino pai au i te wai I pēpi noa. There are pathways for our young people to get out there and enjoy this incredible asset that's just on their doorstep. And then they've got a role model like Tuhoto who can help them aspire to be, the next big thing in mountain biking as well. He's done it his whole life and it's just sitting there ripe for the picking. Ko Ariki tipu te kaiwhakahaere reihi o Crankworx Rotorua, hei tāna, ko te kite i ngā toa e ke pahikara o te ao, te whakakoa mai ki Rotorua, hei poipoi i te hiahia o ngā tamariki mokopuna ki te whai i te tākoro nei. I feel pretty relieved about the way that the event's gone. It's been a tough 4 years for everybody and we really needed an event that was positive and fun and pulled in the numbers and pulled in the crowds and gave our athletes the best platform we could. Me hara i te mea me haere atu ki te pakanga i tēnei wā kia whai ke i te Puhoro, engari kei te pakanga ia ki te ao me ki mārunga tāna pahikara, mārunga i ngā maunga. Nō reira koe rā etahi o ngā tohu e maunei e ia. He pai kia hau no te mea he whakataetai, i ngā wakatoa te wā kei te reihi au kei tā wāhi au kei tētahi atu taone i tēnei wā kei Rotorua. Nō reira, hei ana oku mātua, oku hoa, kaore anō kua kite i tēnei mea te eke pahikara ki te mātaki a hau, i oku hoa, e reihi ana i tēnei hakinakina. Mai ngā ara reihi pahikara o te ao, ki te tēpu a te uhi o Mataora, kei te whakarite a Tuhoto-Ariki i aia anō mo te whakataetai Crankworx ka tū ki Kins a te mei. Te Kawa Paora, Aukaha.